tuntuma po Manipur lam chanchin kan ngai thla ho le don nia Jun ni som ni pakhat nizan dar sarimin som pangavel khan Bisnupur district Kwakta huna IED improvised explosive device apuaka mi pathumin hliaman tuarani mi pa kum som pangami chu alhiam na dewa ras medicity panpuini in midang panhi chu district hospital admit anni security force ten an soidanin bom hi Scorpio motor atanga puang ni in an soya mitam hutu te chuan driver pakhatin Mahindra Scorpio akal san lai hi an murenga railo ten huwa apuak ta ani lir thei chunga mihring an omlo thilthleng na mun hi phobak chaw ikhai awang lei kai le Kwakta in kar ni in leiti chia tumna niom takani Imphal Free Press chuan Kuki helpol te thilti ni in a reporta lir thei nei tu hi tlangmi ni in thenkhat chuan an soya Imphal huna kan unau ten an kalsan lir theite Meitei volunteer ten bom kamnan an mangpo ani thaya lir thei nei tu identity ringot chuan bom tipuak tu te ni na a hril fia zo om love nimin tlai dar ni le achan ve khan Sekmai police station huam chung konto sabal huna Manipur police bomb disposal squad 10 lethot bom mun hima anlo pwa tir to bok he lethot bom hi tribal volunteer te ka ni in an soya apuak talo chu apoi hle mai nimin tlai dar nga le min somli pangavel khan Imphal East district urangpat bulhnaya silai apuaka ral thuam keng melthia loten kilni atangin harothel lam andron kapa boina athleng zui lo ni in report chuan atar lang tukin jing dar nga vel khan Imphal West North Bolzanga Assam Rifles le tuti hriat lo helpolte anin kapa Bolzang in kana hian sipei pani in hliaman tuara ngai tuam ero anni lo Assam Rifles te hian Insas Rifles light machine gun andap chuaka dapui an chunjom mek Jun ni som ni pakhat nimin khan Kuki tribal MLA paruk le Naga MLA pani te chu Guwahati huna inbiakna annai eng thunge an soi chiang taka tarlan nilo ma se kar le hian New Delhi a inbiakna lian jok buat sayan tuma chumi huna Naga le Kuki MLA zongjong antel kim tura bei sei ani New Delhi meeting a hian tribal nampani MLA ten chipchiar takin Manipur boina an soi ho dona indrem siamna engemotak an siam bei sei ani nimin anin biakna chungchang hi puanzar ani lova amaro chu Naga le Kuki diman hi inrem siamna a masalo chuan central sarkar tanpo chinfel har satak ani ti kan threveka Naga le Kuki tekara boina chinfel tima malakna ni in alanga alom khop mai Naga le Kuki kanin siamrem thei hlau chuan Meitei tetan mabak ako hle donani cholkar thar lo thleng tura hian inbiakna boruak thatak chanchin duam tak an soi chwa theinan pathian hena kan lo dil don nia Union Home Minister Amit Shah chuan Jun ni som ni pali khian all party meet ako Home Ministry chuan Jun ni som ni pakhat khan thu chwa asiama Manipur boina chungchang India Rama National Party ten Jun ni som ni pali tlaidar thuma an soi ho donani ti in Twitter azia hetia all party meet an ko hian thilpani chiang takin kan hu theini in alang pakhatna BJP sarkar hian Manipur boina hi achingfel theidon lo ti apomna chikhat ani boina tan tir khan all party meet hi kausela chuan boina are emo relo emo BJP sarkar hian thiam thu asoi theidona ni som nga hnuwa ako ta chawa state le central BJP sarkar ne abzia alang fia hle ani opposition party tellovin engma anni lozia an hreto nge yang pani na India Rama thunai na sangber nei tu Prime Minister Narendra Modi jinhlanin hetiang thupoimo soiho tura all party meet an ko hi ani na taka chuan BJP hian Manipur boina hi chinfel atumlo ni in angai theibok Home Minister in Manipur atlotwa 15 days peace asoimoi viau kha aliam to a
Home Ministry level ang chuan Amit Shah hian ti thei anei to lo chuti chung chuan Prime Minister tel lova all party meet hian omzia anei thui viau arin omlo BJP hian Manipur boy na hi chinfel atum tak tak lova chelkhotlai ri alatum ni in alang bok Congress leader Sonia Gandhi chuan Nimin Khan Manipur boy na chungchang aron soive to a Congress General Secretary KC Venugopal chuan Sonia Gandhi thu soiwangin India sarkar a harve chawani ti in Amit Shah an all party meet akauchu atlai lutuka abei tham lutuk ti in asoi zel danin Prime Minister Jinhlana meeting poimo tak kauhi a sarkar hlo chamzia a hrengam lova adoi jepzia hailan na ani atibok khale chenkha Amit Shah an Manipur boyna avil to a mason na kan mulo azwal tultul zo kani Amit Shah chair na hnuaya hian muanna athlen kan beisei ngamlo tin du sak uchuak takin BJP state sarkar anlakal tirrengle president's rule an puang du lohi in el senna rongkayani KC Venugopal chuan atibok niminakan puan Meitei MLA pakwaten Prime Minister Office memorandum anthe lukha Meitei Students Organization parukten andu lo hlea Biren Singh sarkar paithak an phalmel lo khop mai Biren lamtang le Biren du lo tu te hi han boy tak tak se thatur MLA pakwate khan Manipur mipuin Biren sarkara rinna annei to lo ti in Prime Minister hena an thenani Meitei Student Organization parukte chu All Manipur Student Union Manipur Student Federation Democratic Students Alliance of Manipur Kanglei Park Students Association SUK le AIMS te anni heng student organization parukte chuan MLA pakwate malakna andu lo thu na takin an soya tun ang buailaya political advantage lak tuma malak hi ahun lo anti a MLA pakwate chu ngaidam deal turin an phut bokani People Alliance for Peace and Progress Manipur PAPPM chu Kuki Manipur KIM chunga anlunga oi thaingang lo ni in alang Nimin Khan KIM General Secretary kai kho hau gang te thusoi an chhanlet nakha kan soi to a press statement an thusoi hi kan lo hria ta tan hantar lang ve hrim hrim tiang ti hian an ziaka kai kho hau gang te an kan martar mithi to te chunga athusoi kha soyom reng ani kumsang kha jakwa somkwa pasari le somkwa paryata khan kukiten chorchanpura paite te an that chiama chorchanpur town hi thunun an tumani khamitum khan thausi le paite te omlo sela chuan wanangel te po an lo mang ti in an lo soi to a kuki te hian zomi han bel thin ma se paite te hi kuki hnuaya omvek turin andu ani paite te tan ero kuki hi chongdang ani a antan pom ngai na a omlo kuki te hian an omna huntina boina an siama an sual zia hi soinon vek kher atul om love kumsang kha jakwa som pasari som pakwa khan kabui le tangkhulte andawa kumsang kha jakwa som nga pakwa le som ruk khan martenen anin dawa kumsang kha jakwa som kwa pani som kwa pasari khan naga tenen anin dole a asamrama po boina an siam zela kumsang ni pathum le sang ni pali khan karbi tenen anin dawa Myanmar ni se Burmese san le kachin tenen anin dawa Bangladesh sarkar laka anhel bokani ti in anzia kani he an thu chwa hi adik viau rualin unaw mel haiwanga lo in do kan ni ti kan pom angaya tuna chuan kan tang ho lo chuan kan dam kho chuak zodon lo ti kan revek to a Meitei ten min tender an tum na hi kan ho chamtir angai tak zet chuti rualin chongrang zerang nei vek kan ni a nam tlem jok te bil ruwa separate administration kan mu huna khoya nge kan omang ti zona hi awm lo theilowa tuna kanin pum khat na hi athat viau rualin adai rei jok nan nam tin chitin dam na tur separate administration hi kan duan thiam apoimo BR Ambedkaran Indian Constitution huap zau taka nam tlem le hnuai hnung jok te du sak taka aduan ang hian separate administration hnuaya kan om ho dan tur ahlimthla arwang am langtlang tak omto se tun ai hian kan phur jokin arin omani
chu tiang chuan kan hwai tu te hian ma la se arang lama separate administration hlimthla kan hmu thwai bai sei phot mai tiang